Ngumuntu wesifazane osebenza kahle e-ofisini elikhulu, one-position enkulu. Mase kuthi-ke ngidrive imoto enkulu, nginomuzi wami, ngumuntu wesifazane nje oyibhekile mani, o-affordayo. Ayike ngahlangana-ke noSibusiso esaqala sathandana naye because benginayo yonke into kodwa kunale gap, kunalesikhala lesi esishodayo. uSibusiso bengathi u-Adam wami man, bengathi ubambo lami okudala ngangilidinga. Sazwana kahle noSibusiso, yonke into yethu ibimnandi nje, bekuflowa, uthando belivutha bhe, lushisa phakathi kwami noSibusiso. Cela ukukutshela kuSibusiso akawestanga isikhathi. Wavela nowangitshela nje wathi yena ngo-day 1 wabona ukuthi ngile nhlobo le angayishada, ngilo muntu lo ekudala emfuna. Okay, wapropose kuSibusiso. Ayike sisaqhubeka othandweni lethu-ke sisahlela indaba zokuthi uzovela nini ekhaya phela. Kwiqiqi umuntu wami ngiyambona ungivakashele ngelinye ilanga endaweni yami, endlini yami. Very sad, sad. Uyambona ukuthi umuntu wami uyagowa. Sigcine sesixoxa-ke sengimbuza ukuthi phela ngeke ndoda ufe wedwa ngikhona. Kwamele washare ukuthi udlula kwini. Angitshela ukuthi njengoba yena enamathenda, edila ngamathenda self-employed, unenkinga yokuthi iclient elimkolota imali eningi, amamiliyoni, le client alikhokhi, lithi angazi linenkinga yani lipostpone i-date. So manje yena imoto yakhe sebefuna ukuyidla, sekufunakala imali enkulu ukuze ingadliwa, ne-apartment yakhe akasakhona ukuyi-afforda. Usecabanga ukuthi let go, but if he let go uzohlala kuphi? Ngithi hayibo, ngimduduze, ngithi hayibo, phela wena umuntu wami, ungeze uzohlala nami la izinto zakho izeyilunge, futhi nje sizobona ukuthi singenza kanjani. Ake angisho lo muntu lo beloku engiposta everywhere, wonke umuntu useyazi ukuthi siproposeni ifiance yami. Ngagcine mina sengimsiza ukuthi ngimthengele imoto, ukuthi phela kungabi ihlazo indoda ehlala emzini wami ihamba ngemoto yami nani, because nami bengine status ukuthi yabona nje sekudumela usengithandane nenkinsela yendoda. Nansi inkinsela siqhamuka ibashaza ngeenyawo, nansi inkinsela siqhamuka ngama-Uber, sekuzohlekwa. Ngamthengela imoto, ngamboleka-ke futhi nemali yokuthi avele ekhaya, ngoba incwadi ubeseyibhalile, incwadi yokuthi ucela ukuvela ekhaya. Ayike inkinga leyiqale khona after esevelile ekhaya, sengithola ukuthi umuntu wami uyi-serial cheater. Sengithola ukuthi umuntu wami uya-cheater in. Ngaqala manje ngacabanga ukuthi ngenze njani, ngifihle, ngizama ukufihla amahlazo akhe. Yenziwa njani indaba enje? Wena ureact kanjani endabeni ekanje? Yangidla le ndaba. Kodwa la engiqale khona-ke singihetha-ke, la sengithola ukuthi hayi umuntu wami nje ngimsiza ngemali, kanti umuntu wami une-straight sakhe, i-straight ekuyisona sithandayo. Mina nje ngiyiblessa, lento le yayiplaniwe from the beginning. Umuntu wami never had a car before, bekade rentiwe leyo moto, weyibolekile. Umuntu wami akazange waba ne-apartment, kwakuyi-apartment yomuntu, weboleka ngalelo langa leli ngizofika acela ukucushiswa, umnikazi wendlu mhlawumbe aphuma endaweni thizeni. Yonke lento le was orchestrated ukuthi mina ngifile as if usemathandweni ngempela nami ngivuma umshado. Mangabe ngicabanga ukuthi udaba laphelela lapho, anazi lutho, because ngamkhipha nama-suitcase wakhe ngamxosha emzini wami, because ekugcineni it's my house, umuzi wami. Anazi lutho-ke indoda, angisho yayigcine ngokuyovela ekhaya, bekusaveliwe nje ngale mali engimboleke yona. Indoda-ke icela ukuntshela yaya enkantolo, yathi nayo ifuna ingxenye yey'nto zami, ifuna ne-spousal allowance. Ila ngabona khona ukuthi impi inkulu. Luckily kwaba khona-ke iloya eyakwazi ukuthi ngisize, because le ndoda lento le bekade iplaniwe from the beginning. Kwathola ukutholakala ama-proof ukuthi zonke lezi zinto lezi yangiqambela ngazamanga ayikaze zibe khona. So ngaphunyuka kanjalo-ke ekondleni indoda impilo yayo yonke. Family, iseries yethu I signed a deal with the devil. Isizodlala ngomhla ka-16 June. Mangabe kuwukuthi mhlambe 15 June. Mangabe kuwukuthi mhlambe usanesifiso sokuthi nawe uyithenge, usangayithenga u-80 rand nje kuphela.
Into ozoyenza ukuthi you can make payment ku-Capitec account wethu, ama-banking details wethu akhona on our timeline, kanti futhi nalana on this poster akhona. After ukwenza i-payment yakho, you must make sure ukuthi usebenzisa inamba yakho as a reference. Siyabonga-ke family, sibeka lapha isitori sethu kwanamhlanje. Iyolala ibone ney'tori ney'landelayo, ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.